جار کسلاو لوبن تماشاوان بريز بولتانا دمجمير ششيا تايبت بروجافاي كردستان وسوريا دس بيدكا و اف جي سرنوچين وينه سرک مسعود برزانی گفت از دخوازم تبگهم امریکا چش کردن کردستان و سوریه دخوازه سرکاتی انکسی و هفپیمانی اپوزیسیون سوریه روشا عفرین سرکانی و گریسپی گوتو بیش کرن لگونده کبریدنا سال روژا شهیدگون نصر الدین برهک هاته و جاندن کاروانه که آلیکارین مرووی جهر ما کردستان با در بدرین روژ آوای کردستان هاته شاندن سرک مسعود برزانی تکازی لسر گرنگیا هبونا هیزن امریکی لدبره کرج بو پاراستنا اولهیه لدبره بگشتی و بتایبتی لعراقی ده بدیتنا کده لگل روزنامه انتبندت سرک مسعود برزانی را گهاند از دخوازم تبگهم امریکا چش کردن روشاوای کردستانی را دخوازه اگر مبستا امریکا پاراستنا کردن کردستان سوریه اف مبست گلک باشه هروها سرک مسعود برزانی گوت کو اولی سر عرضه روجاوای کردستان رود ده جهه گمانیه کردن روجاوای کردستان باوری آوان به امریکا نمایه و دیدمانها ده مجولی درست کرنا باورینه به امریکای را لگونده کبریدنا یه سر به دبر آلیان و سر روژا شهیدبونا نصر الدین برهک اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هاته بجاندن ایرو لگونده کبریدنا و لسر گورا شهید نصر الدین برهک اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سر روژا شهید بونا نصر الدین برهک و جاند به آمده بونا جماورکی مزن و برپرسیار و نونرین پارتین انجمنان اجتماعی کرد سوریه و پارتین دین ین روش آبای کردستانی سر روز هاته و جاندن گوتنا انجمنان اجتماعی کرد لسوریه جالی محسن طاهر سروک انجمن خوجهین انکسی و گوتنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جالی عبدالکریم محمد برپرسیار رخصنا گشتیا پدکسی و هاته پیشکش کرن پشت را گوتنا مالباتا شهید نصر الدین برهک هات پیشکش کرن شاندك دسته سروکاتیا انجمنان اجتماعی کرد سوریه لگل هفپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه جوینک انجام دان تکازی لسر اکتیف کرنا کاری کمیته کوجبو شوپاندن رو شاباجارین عفرین سریکانی و گریسپی هاتی ادام زراندن هاته کرن جدوه و دسته سروکاتیا انجمنان اجتماعی کرد سوریه و هفپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه زنجیرک جوین انجام دان جوین هینا جی بردوامن ده جوینان ده مجارا بلسکرنا اکتیف کرنا کاری کمیته شوپاندنا بن پیکرن و روشا باجارین عفرین سریکانی گریسپی هاته گوتو بیش کرن جالی خو و اپوزیسیون سوریه آمده کاریا خوش بو پیشکش کرنا آسانکاریان جو اکتیف کرنا کمیته شوپاندن نیشان دا او جی داکو در بدرین هرسی باجارین سریکانی گریسپی و عفرین دیزوترین دم ده وگرنه سرزیدن خو تماشاوان هجا جدوه و انکسی و ائتلاف جوینان انجام دیدن جبوگو ام بزان بن چه مجار دوان جوینان ده
هاتن گوتو بیشکرین نهاجی زبری خو بدیم میوان خو عبدالله گدو اندام دسته گشتی یا هف پیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه اما زانیارین هرینو درباری زنجیرا هفدیتین دنابرا انکسی و ائتلاف دجی ورگرن برز هفدما تباش به جدوه و انکسی و ائتلاف جوینان انجام دادن حتی نهاجی جوین بردوامن اگر زانیارین زیادتر درباری جوینان بدمه چم جار هاتن گفتگو کرن دوان جوینان ده کرم بک هو شان عندك زي وانا اللي عندي هو شوف برز ببورا جارا کدین از التفاقرم دیاره کشه کجبر کودن گیتا تبرین از خوشک تگ ناکجم کوت چد بیجه نهاجی زید رجاهی بنوچین خوابینم حتی کو هفکاری من و کشه چاره سر بکن رخصنا دروبره هولیره یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و خوندنک درباری و جاندنا سال و گرا هشتان یا ترورکرنا شهید نصر الدین برهک بلاف کر لگوری داخویانیا کمیته چالاکیان یا رخصنا دروبره هولیره پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به بنای ترورکرنا پاکروانی گوتنا راستیه و کردایتی نصر الدین برهک انجام پولیت بیرویا پدکسی روژا شمی 22 سبات دمجمیر هفته ایواری لهولا سمیناران یا نفچه لق 16 پدکه لدورا بحرکه لدردورا هولیر وجینو و خوندنجی گشتیه رخصنا ألمانيا يا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا و خوندنك درباري وجاندنا هشتمين سالفجرا ترور كرنا باكرواني گوتنا راستيو كردايتي نصر الدين برهك وجاند ده وجاندنا خدا رخصنا ألمانيا يا پدكسي بلاف كر وفداريج بو بيرانينا باكروان نصر الدين برهك و جاني باكروان كرد و كردستاني رخصنا ألمانيا يا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا كيف خوشه به بخوندن و آمدبونا جماور و تبگرا کردستانی و روندا کرد لألمانیا جبو و جاندنا هشتمین سال بگرا ترور کرنا پاکروانی گوتنا راستی و کردایتی نصر الدین برهک لگور همان بخوندن سال بگرا هشتان یا ترور کرنا اندام پولیت بیرویا پدکسی شهید نصر الدین برهک ویل کوملیا هیلین روژا 23 سباته جد مجمیر یک نیورو حتی 5 ایواری مراسم سال بگره و بریو بچن و بخوندن گشتیه جارا کدین بدگرم جمع میوانی خوا عبدالله گدو اندام دسته گشتیه پیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریج بگم بزانبن چه دوان جوینن دنابرا انکسی و ائتلاف ده چه بونه او مجارچنن هاجی میوانی ما لگل منه بمر آمده برز هفته ما تباش به اگر چمر بحثا وان جوینان بکه چه مجارن گرنگ ده جوینا و لگل ائتلاف ده چه بو بله کرم بک باشه دما سرچاو طبعا درباري كوميتا يعني امبيجن دستيا تروكاتيا انجمنا نجتماني كو سردانا ائتلاف كيريه جبو شوباندنا كاري اوي كوميتيا هفبش كوتشي بويد نافرا انجمنا نجتماني كردي دي وائتلاف دي جبو شوباندنا بمبيكريني كوتشي بني لعفريني الو جيما كلام بك درباري يعني دانو صدق شيبو حدو عليا الهفجو هداري كر ويتشاوا هفدستياها اكتيف ببي ويتشاوا بيتر بلزتر برنج كيدي والهفجو هداري كرن كا ويتشاوا دكذا براكتيكي جبوغو كاربن خلفه قرين لسر مالو ملكي وا وكيدي جي شت عدبو بي
حقي خلقي مال فقر يعني لازدرين دمده ويعني برنجكي هساني وكي ديجي جبوغو خلق جوي ترسا فهنكي لكارب الفقر مالي خا بترس تبي هناك وقود بيجي دلي حكيتي كيف جيتي جبوغو كارب الفقر متكده بريفا برز تقوت جوینا و تایبت بو لسر کمیته شوپاندنه لسر هرسی دورن روجاوای کردستان گریسپی و سریکانی و عفرین بن فکرن کود در حق ولاتین کردتین انجام دان و جبو وگرا در بدرین هرسی باجارم بو سر مال و ملکن خوا و وگرن مالن خوا باش او کمیته شوپاندنه کتیه چو قوناغه کده دعوا کرن و کار خوده اگر تو بهتر زانیاریان بدمال سر بیکی وكان داس بكاري خوب كاف كوميتا كوميتا جفات خوا دو جفات كرنه يعني نزيك جرك اف كوميتا كارب ليستا نافي كسي كنت وازن فقرن سر مالي خوا هناك هنا خلقي يعني امبيجن او هزن تشكدار جروبين تشكدار دس دانين سر مالي خلقي دكاني وا ام بيجن عرضي چاندنیه اجدس انکار بفیه جارنا بيجن لدفرنا لقلنا جقر چاندنه و بنفكرن يعني قال لك سري بني جير سنه دفيك اف كوميتا كارب دريا كوميتي خوي اي فرعير اي شاخير لفان دفرانا ودريا همو بيجن انجمن خوجهي يعني انجمن النسواني كردي دي لسرانسري هرمي كردي ودري الي كاربن جبوغو كاربن فان هيلدن افنافيغو بنفكرن در حقي واد هي جبوغو حقي والوا فقر افنا بين هلدان جي اذي كوميتير وكوميتي جي دريا خر متابعه بك ويشوا حقي والوا فقرين هبت او متابعه بيتر لجم حكومتها مؤقته حكومتها السوري ادمكيه كو تيجي مثلا امبيجن وزير الدفاع دبي دانوستاندني بكي بفان جروبي تشكدار وكي ديجي امبيجن وزاره النافيتشي العدل يجبوا محكمه وكي ديجي امبيجن داخليه هندري ببوليساره يجبوا برز تقوت دمك نزيك دا وكوميتي شوباندني برز اگر تو دنگم دبهيزه تقوت دمك نزيك دا وكوميتي شوباندني دس بكاري خوبك يعني حتى نها دمنها تي دس نشان كرن وكنجي دس بكاري خوبك اگر بحثا اركن وكوميتي بكن اركن كوميتي لسر عرضي وتشبن برز عبد الله بخوا يعني روجا جو دهاتي دام زراندن يعني باش كارن هاتي كرن يعني نبوي رنجي السرعة هاندني اوينات يقولن العفريني مثلا تشك تي بن شعكرن او كوميتي وقت بيجي كاري خدوكي دام صندني بوان اليار بكي او يكو مثلا او كتبفن النافي دورا حسن بو يعني لفيدري قريب دان صندني بكي وبيجي او كتشك تجيبو يعني وحسياوي قال لك هي سيشار روجاد او كتش هات بردا زنداني دركت يعني وكي دي بنتكرن شيء بقول لقول لك عارفين ديسا ركورو تشتي هنا كاجواد او جروب نشكدار هبو دست فضاني بونكر وانا حد دستربون فيدكي افي كوميتي كاري خفر دريا يعني دريا خوي تايبتر دريا وزارة دريا حكومة السورية مؤقتة قريبون اوان جي ويجي على سربتي وكيدن يعني انا كار دبي لسر عرض هنا دست قديو عند ركتين عرض شاندنيه لقدني دردوري تريكانيه صوت هاتن دان نيزكرين دم دي الوا فقر وها اما وكي دي ام يعني قبل نكاري خدك وقو مشترك اواوي دي نافي كسي كود خوازن فقرن سر خانيه خو فقر مالي خو نافي وان بين جي افي كوميتي ري كوميتي وان نافان بشينه ياجي بتشرنجي او متابعه بك جبو وا خانيه خلقي اگر هن كده بن وان كان درخينه هل بدفي او خلقانا جي
بشینن وقت بیجه اثباتات خو بشینن افغانی ایوای اثبات وقتی نویستی و یعنی وقت سندات آنها هبه باش بتنه بشي دبي شهادن اول هبن لوي باجاري لوي جهه قولي او حاره قولي جبوغو او كسي غريب هاتن بيجيبون دوربه دبي او دركبن قاعدات هي هندري ائتلاف التوازن بين بيجم جبو تماشواني وتباجي وجبو كسي بنابر بون تبدك توازن بقر مالي خو چه كسكي غخاني وي هبه لبان دورا وبهيزه يانجي اري يعني زانه هنك كتيني كتن خاني ويده ودخوازه فقر خاني خو او نافي خاني وي انا خاني وي بيش عندج افي كوميتير از بيجم دي ليكترين دم او ترساكو خلتي دي وشو خلت ويترسي خلاص هل بتخش خاني خضر كتن انها ما قدر كتن ترسك هي جوان جروبين چکدار بخل دگرتن درافان دم دعوا فيديو او ذكرن دفي اف كوميتا قارب هر پیشیا خلقی وی دره بانگه بشینه و وی ترسی جی وقت گرافیک مسوگری که بده خلقی دری حکومت دمکیر پلیس بن اشتر بیجن يعني بوليس عسكري هني مدني هني دفي جرانتي بده خلقي مفجر المال خو وقو شو خلق إيرو سريكانية وقري شكي معنا فالا نبويه بله أف كوميتا أندامي أنجمن الاجتماعي الكردي وأندامي ائتلافي البيشيا خلقي بن بانغا خجوار بشينن بيجفا أم لفرن ورن يعني أم جرانتيه دبن وفي رنجي بيجم خلقي هنا كيشترتا خلاص بني فقرة بیسته مهابوری کمیته شوپاندن هاتی آواکرن و نها هون لگل ائتلاف و کمیته نقاش دکن و گفتگو دکن جبو کو دروجن بیدت زودترین دم ده کمیته دست بکاری خو بکو ارکن خوالی سر عرده بجی بکه اگرم بحثا هلوستا حکومتا ترکیه بکن هلوستا حکومتا ترکیه لسر و کمیته چی بنارینا و ویره بده و کمیته کو دست بکاری خو بکه بري بروجا دستيا بلند يا انجمن عثماني كردي و انجمن فكريه جدرفه وزير خارجيه تركي رونشت وابجي يكبوج خالي قال لك سركه كوهات قفتو كرم بي ووزير بنابي دولتها تركي سوزدا کو و دولتا ترکی آلیکار به جبو کو بن بکرن یکوچه بونه دوان دوری کو حکومتا ترکی و امبیجن آتشا ترکی لویدری یا جید بن چابدری یا ویدری لعفرینه و تل ابيض والسريكانيه هو آلیکار بن جبو کو بن بکرنا نتنه راوستین کسی کو او بن بکرن کربجی جزای خوشی بخو وكتي بنابرجي بخوازن فقرن دغرا خو حسانيه كيجي اليكاريه كي بدي افسوس شي هاتي دار دروجن هون لقل ائتلاف نقاش كنت گفتگوی عندنا بنارينا وحتى چرا ده که ائتلاف جديه ده الوستا خود دما کود بجا و اسانکاریان جبو کمیته شوپاندین پیشکش بکه ائتلاف هو معناه انجمن عثماني كردي جي نونرتي اويد هم بريويد هي ائتلاف وك حما انجمن يقول ائتلاف هني قال لك يعني لسر قال لك نجاره كارتي كرن او اندامي هندري افي كوميتي دي جوانتي خصن كو كشنيار خويا بيشكيش بكن واجر خصتك كواي دواري مثلا امبيجن مادي دبي دواري معنوي دبي علي الناس كرين دبي شو علي دبي وان بيشنيار خويا رادستي سروكاتيا ائتلافي بكي اجر زحمتين كلام اللي في شيء هبن جوار بيجي كلام دي فيجي في شيء مرابط بو امكاري خبكن ويشاغي ويغاز سروكاتيا ائتلافي ببي وجمال دوهجي يعني ابو تنشمار هاد بوتن دي ساعات تكسرن هو ام امادن جبو ام راحتيه بدن وهثانيه بدن جبو بكاريوي دي كوميتي باش اللز وام بيجن اكتيف وسيركت باش برز قد وكو الجماعة الاجتماعية كردي سوريا وشا امد كاري كرنا جبو كوميتيا شوباندني
الجمع وقو مشترقوت دهندري وليت يعني نونري مهنة تشي دي سروكاتيا انجمنا كردي دي اندام فازل كو اندام من دي ادي كوميتي دي خدان بر يعني وكي ديجي امبيجن اندامي كوميتي خوجهي هي انجمنا الاجتماعي كردي تشي لسريكاني وجريسبي وعفريني وتشي همهم دبر دي وكاربن اليكاريه بكن او جي آمادن تو اليكاربن دي واري زانياريا دي معلومات دي شو واري دبي يعني قافاكو الكوميتي بيج ام بي دخوازن يعني بكري وان اليكاريه بخوازن يعني كوميتي شاغي تشيك اللي دبرا جما في واي وجوار قدانه بجوار بيكني برز عبد الله برسامني داوي اسخوزم وياك بزانبم هن وكو انجمنا نجتمانيا كرد لسوريا وتشه هيفي جريدانا بفي كوميتايا شوباندني هيفين وتشنا قال لك زحمه براسي تزان في جروب شكدار يعني ما هلبت وقت جروب شكدار بشكل نظامي انا وقت شكل نظامي با جوخا بنفكرن نلازمون ونهبون هلبت جروب شكدار نجي شكل نظامي يعني هزني لشكري خوجي محلينه جيش نظامي السوري نمانه جيش النظام هجر نظامي بو اوجي كيف شويه يدو كس هنا حمي يعني وك يعني تشني محلي قواني محلي او قوي محلي جي نظامينه وتو اوامر بشكل كي اوي ناق بروي كيجي اللي كي زور دانو ام زوري يعني زحمتي كي ديكشين دوي درباريره لي تفيولوجي يعني حكومتها السوري مؤقت وقضايا بر والي كاربه بافي كوميتيري يعني باختلاف روب انجمنير وقرب وان تجاوزاتها حد كي جيربينه ام بيجين كاركي زحمته لنا مستحيله دابا مرو دس بي بكي بلكي صديق ام تي ترنكفن لي امي باش دافي يعني وقت بيجي نجاح امي بحقين يقولوا هذه دامه دسته گشتي يا هپیمانیا نجتمانیا اپوزيسيون سوريا بريز عبد الله قدوت القلمه بو قال لك سباس لسر اخفتن انت رخصنا نمساجی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و خواندنک درباری وجاندنا هشتمین سالوگرا ترور کرنا پاکروان گوتنا راستی و کردایتی نصر الدین برهک بلافکر ده و خواندنا خود رخصنا نمسا یا پدکسی بلافکر وکو وفاداری جبو بیرانینا پاکروان نصر الدین برهک و جانی پاکروان کرد و کردستان رخصنا نمسا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کیف خوشه به و خواندن و آمدبونا جماور و تبگرا کردستانی و ربندا کرد لنمسا جبو وجاندنا هشتمین سالوگرا ترور کرنا پاکروان گوتنا راستی نصر الدین برهک لگور و خواندنه سالوگرا هشتان یا ترور کرنا اندام پولیت برویا پدکسی شهید برهک ویل بارگاها پارتی لوینا روژا شمیه 22 سبات دمجمه 5 ایواری مراسم سالوگره و بریو بچن و خواندن گشتیه لگنده کبری دنا یه بسر دور آلیان و سروجا شهیدبونا نصر الدین برهک اندام پولیت برویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هات و جاندن ایرو لگنده کبری دنا لسر گورا شهید نصر الدین برهک اندام پولیت برویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سروجا شهیدبونا نصر الدین برهک و جاند به آمدبونا جماورکی مزن و برپرسیار و نونرین پارتین انجمنان اجتماعی کرد سوریه پارتین دنیا روجاوای کردستان سروج هات و جاندن گوتنا انجمنان اجتماعی کرد سوریه جالی محسن طاهر سروکی انجمن خوجهی انکسیو گوتنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جالی عبدالکریم محمد برپرسیار رخصنا گشتیا پدکسی هروها علی فرسو سروکی انجمن خوجهی چل آغا هات پیشکش کرن پشتره گوتنا مالباتا شهید نصر الدین برهک هات پیشکش کرد. ام وقت انجمنان اجتماعی کرد لسوری گلی برا ام دوینن اب بن پیکرنه دآلی ما في مروبا دا حمو دبي بي او نچن دبي دادگه بین دان دبي دادگه بین الدار
اف كسي سوجلي اف كسي جو اب بن بكرن كرنا دبي بكن دادقها وبكن ما في خوا دبي امش بيش بير نكن خوينا شهيدا خونا باك روانا قلكي قرانا قلكي بوهايا جبر بيكي تجارة ام في درباس نابن. بله تماشاوان انهجار لسر وجاندنا سروجا شهید بونا نصر الدین برهک جا علی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کو ایرو لسر گورا شهید نصر الدین برهک لگوندی کبریدنا بریو چوامه بزانبن چاوا سال روج هاتا وجاندن جا علی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا نهازی بری خوبدم نوچه گانی ما احمد صوفی تبلیمت به دمات باش به احمد اجبرت چه ایرو نسب سروجا شهید بونا نصر الدین برهک جالی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هات وجاندن و چاوا سر روج بریوچو. بله دم باش بن بخوندنا پارتی دا ایرو 21 صبات هات دست نشان کرن وجاندنا بیرانینا بورینا 8 سالا لسر ترور کرنا ماموستا نصر الدین برهک اندام مکتب سیاسی پارتی جبرچه 21 هیوی نه 22 هیوی جبر روشا سقا بو روشا جبر گور سقا بلکی صبا باران به زحمت به وجاندنا روجت بن باران ده جبر وجاندن لثر گورید به لچوله به المزار نمر نصر الدین برهک جبر ویا که 21 هیوا صباتی هاتا دست نشان کرن وکو بورینا 8 سال سر ترور کرنا پاکروان گوتنا راستی ماموستا نصر الدین برهک اف روژه هنه بچرنگی ریبچو پارتی وکو ساعت یک پشتیرو اف روژ اف ساعت دست نشان کر بو مراسم و بیرانین بره بهرن ساعت یک دست بکر به آمده بونا نونرین پارتین سیاسین کردی هر وها نونرین انجمنان اجتماعی کردی و آمده بونا سرکرداتیا پارتی دموکراتی کردستان سوریا و خلق دبر عالیا کوچرا دیرک و هر وها دبر چلغه و هر وها جقامش لوجی خلق آمده بون و نونرتیا هن انجمنا جباجار حسکی راستی جمارک باش جملات آمده بو ده بیرانین ده دست پیک ده دست به پروگرام هاتا کرن به سرودا نتوا کرد ای رقیبو راوستاندنا کاتکی لسر جان پاک همو شهیدان و سروری و بارزانی نمر و هر وها شهید نصر الدین برهک توایش شهیدین کرد و کردستانی دپیویرا سرکردات پارتی هر وها انجمنان اجتماعی کردی هر وها دستگاه مالبات شهیدا دست به دانینا قفتن گلال سر مزار شهید نصر الدین برهک هاتا کرن پی دانینا گلارا دست مراسم برنگه کی فرمی هاتا کرن و دست پیک گوتنا انجمنان اجتماعی کردی جلای ماموستا محسن طاهر و سروک انجمن خوجهی انجمن اجتماعی کردی گوتن جعالی ماموستا محسن طاهر و هاتا پیشکش کردن و تیدا تکس کرد کو پارتی و انجمن پابند بخوینا شهید خو گرک اف کسی کو اف کارن وصا کرین دادگه بین دانین و ورن دادگه کرن دپیورا گوتنا انجمنا خوجهیه پاکروان نصر الدین برهک و هاتا خوندن جلای علی فرسو و اوجی سپاسیا آمده بونا کرو هر وها دوباره کر کو انجمنا خوجهیه بناو نصر الدین برهک یه لسر شوپا نصر الدین برهک کار و خبات خواه بردوام بکی دپیورا گوتنا پارتی دموکراتی کردستان سوریا جلای ماموستا عبدالکریم محمد بابی لقمان اندام مکتب سیاسی و برپرسی ریخستنا پارتی جعالی وی با هاتا خوندن و دیده روشا سیاسی شروع بکر و تایبت
شانت انجمن نشمانیا کردی رو نشناوا بکساتین هرمی هر وها ناف دولتی را کو او جبو خدمتا کرداتیه و او گوتن جارناتین گوتن جبر جدرا هنجی ما مستعبد الكريم محمد بابي لقمان داخويا كرن كو او كوتن ونارا وستينن بارتي غور عبد الكريم داي خويا كرن بارتي بردوام به دكار وخباط اخواتا جبر نا كشتني ونا رفاندني ونا سرگون كرني بارتي نارا وستانتي و بارتي نارا وستي دپای ویرا گوتنا مالبات هاتا پیشکش کرن جلای ما مستم محمد شریف و گوتنا مالبات برهک هاتا پیشکش کرن ویجی سپاسیا آمده بوا تواکر امکارن بکرتایی بیجن افر و رسم بویرنگی ایرو بریوچون بله گلک سپاس جبو نوچگهانه ما احمد صوفی تلگل مبو سپاس لسر زانیارین کوته دانمه اوه چند روژن و ترکیه ده تومارکرنا ناوین پنابرین سوری ده لچند باجارین ترکیه وکه مالاتیا اورفایو دورا سروجه لترکیه بردوامه. ترکیه ده تومارکرنا ناوین پنابرین سوری ده بردوامه. اف چند روژن ترکیه ده هلمتا تومارکرنا ناوین پنابرین سوری ده بردوامه. تا کوان وگویزینه هر دو باجارین گرسپی و سریکانیه. لگوری جدرن تایبت جا ارکیرا رگهاندن که اف چند روژن هلمتا تومارکرنا ناوان لچند باجارین ترکیه وکا مالاتیا و اورفا و دوارا سوریج دست پیکریه و هر یک ناو خطومار بکه ویجبوان خانی و مچاور دابین کرن لدبه کو زاروک وان لشگرین نچار لهمان نفچای بکن همان جداران گوت کو ناو همی پیک هاتین تومار دکن تا کو دما دو مهان داور نوگ هستن ده همان دمه دا گروپین چکدار دبن پیکرنا در حق ولاتین سیویل دا بردوامه روزانه تقین و کشتن و رواندن لدواره دبن کنترول چکدار دا انجام داده. تیزانین در نه ماه جوت ماه 2019 دا گروپین چکدار به پشتوانه ترکیه ایرشی سر هر دو باجارین گریسپیه و سریکانیه. این روجاوای کردستانی کرن و باجار جه خلق رسن والا کرنه. به صدام شر و پفتونان نابرا گروپین چکدارین بسر اپوزیسیون سوریه و قصده ده لیکتریک لسر باجار تلتمره هاتیه برین هنجه درین تایبت جار کرا راگهاندن که به صدام توباران کرنا هر دو گندین املکیف و العریشا جال گروپین چکدار و لیکتریک هاتیه برین و زرر گهشتیه هیلن لیکتریک الباجار تلتمره که اویک بو صدام که لیکتریک لسرانسری دورا تلتمره وره برین کاروان کالیکارین مروی جهرما کردستان درباسی روجاوای کردستانی بو او کاروانا سیامد بن ناونیشان امهمو روج آوانه جهرما کردستان درباسی روجاوای کردستانی بو لگوری هیوا سوراگهاندیه اف کاروانا مروی جچلوسه بارهلگرین بارکری پیک دهات و جعالی 7 سازین سیویل و هاتیه پیشکش کرن او جی اوین دزگاه کردستان موزخانه سورکایا نشتیمانی ریخستنا منال پاریز کردستان ریخستنا پیشکتنا سیویلان سازی ابراهیم احمد ریخستنا فریدا سالیکاری جباجار حسک راحتی بگهستن دا کل هر دو کامپین و شوکانی لگوندواری حسک و کامپات سمن لگوندواری رقای ورنه بلاف کرد. برپرسیارکی ترکیه اشکره کرد که ترکیه و روسیا بریوبرنا دورین سربازی هفبش لباجار ادلب گوتو بیج دکن اجانس رویتر زیانوچیان لسرزاری برپرسکی ترکیه پلبلند و گوست وکا یک جه بجاردیان جبو گارنتیا اولهی و هیمنیه لباجار ادلب برپرسین هر دو ولاتان درباری بریوبرنا دورین لشکری هفبش نابرا هیزن ترکیه و روسی ده لباجار ادلب گوتو بیجیان دنه وکا همان اجانس دایا خویا کرن بریار دروژن بیده شاندا سربازی یا روسی سردانا انقره بکو لگل برپرسین وی والاتی پرسا ادلب گوتو بیج بکن. ابراهیم کالن بردفک سروکاتیا ترکیه اشکره کرد که ترکیه و دشاندنا هیز و آواکرنا خالین چاودیری دل ادلب بردوام به گوت اگر ناتو هلوستا خو درباری ادلب نگوره اگر هیا کو ادلب ورج دزدان
Tevîzê debûna bangên çareserkirina rewşa bajarê Idlibê Tirkiye dibêje ew ê dişandina hêzan de bo bajarê Idlibê berdewam be. İbrahim Kalin berdevkê serokatiya Tirkiye ragihand ku Tirkiye wê dişandina hêz û avakirina xalên çavderiyê de li Idlibê berdewam be. Her êrîşek lê dijî serbazên Tirkiye li Idlibê were encamdan Tirkiye wê bi tundî bersivê bide. Eroha berdevkê serokatiya Tirkiye te kes kir û got ku Tirkiye dixwaze krîza Idlibê li gorî rêkeftina sûçî çareser bike. Gotobêjiyên Tirkiye û Rûsyê derbarî çareserkirina rewşa Idlibê berdewam in. Eroha İbrahim Kalin got ku Tirkiye bi tu awayekî cihê xalên çavderiyê li bajarê Idlibê naguharin. Te kes kir ku serbazên Tirkiye ji xalên çavderiyê ve nakişin. Weke berdevkê serokatiya Tirkiye dibêje ku heta weke niha tu xalek rêkeftina sûçî derbarî çareserkirina kêşeya Idlibê li ser erdê nehatiye bicîkirin. Heta weke niha jî tevaya pêşînyarên Rûsyê derbarî çareserkirina krîza Idlibê ji aliyê Tirkiye ve nehatiye qebûl kirin. Derbarî helwesta hevpeymaniya NATO İbrahim Kalin got bi tenê handan ji aliyê hevpeymaniya NATO derbarî Idlibê nayê qebûl kirin. Ji ber eger NATO di helwesta xwe de berdewam be, eger heye ku Idlib were ji destdan. Piştî ku Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye encamdana operasyoneke leşkerî li dijî rejîma Esed li Idlibê ragihand, Pentagonê ragihand ku pêwîsta Rûsya û Tirkiye li Idlibê rûbirûbûyê hevnebin. Jonathan Hovman berdevkê Pentagona Amerîkî ragihand ew pêşbînî dikin ku Tirkiye û Rûsya nêzîkî şerekî mezin dibin. Got ew hêvî dikin ku her du wela çareseriyekê bibînin li Idlibê ku rûbirûbûyê hevnebin. Şandaya navdewletiyê taybet ji bo Sûriye got rewş li her du bajarên Idlib û Helebê me tirsidar e. Pêwîst e rejîm û Rûsyê êrîşên xwe li ser her du bajaran di zûtirîn dem de rawestîne. Ji alê xwe ve jî birêkarê Emîdarê Giştî yê netewê negirtî ji bo karûbarên mirovî dazanîn ku niha ew di hemahengiyê de ne ji bo derbaskirina karwanên mirovî ji bo navxaka bajarê Idlibê. Ji bo gengeşekirina dawîn pêşhatiyên rewşa Sûriye bigiştî Encûmena Ewlehiya Navdewletî civînek li darxist. Di civînê de Gerbêdirson şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriye raporta xwe derbarî dawîn pêşhateyên meydanî, siyasî û mirovî pêşkêş kir. Şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriye Gerbêdirson li dibê civînê de got niha rewş li Bakurê Sûriye me tirsidar û êrîşên hovane ji aliyê rejîm û Rûsyê ji aliyekî û şerûpevçûn ji aliyekî din ve li her du bajarên Idlib û Helebê berdewam in. Ji ber wê rewşa mirovî gelekî xirab û pêwîst e di zûtirîn dem de ew êrîş û tundûtujî werne rawestandin. Bêdirson got ji bo kêmkirina alûziyan li wê deverê ew dixwazin hevtêgihiştinek navbera Tirkiye û Rûsyê de hebe. Herûha got jî ku şerûbên pêkirin li Efrîna Rojavayê Kurdistanê û Heleb û Idlibê berdewam in. Pêwîst e çareseriyek ji vê rewşê re di zûtirîn dem de were dîtin. Ji alê xwe ve Mark Lowcock birêkarê Emîdarê Giştî netewê negirtî ji bo karûbarên mirovî ragihand roj bi roj rewşên li Bakurê Sûriyê alûstir dibe. Ji destpêkavê me hêve ji ber êrîş û rûdana şerûpevçûnan zêdetirî sed welatiyên sivîl ku piraniya wan zarokin li devera kêmkirina asê şer hatine kuştin. Zêdetirî 106,000 kes ji bajarê El Eter bû dara Ezze li Helebê derbeder bûne. Serbarî şikarketina heftê û dê nexweşxane û navendên tenduristiyê ji ber berdewamiya êrişên rejîma Esed û Rûsyê li Bakurê Sûriyê. Derbarî derbazkirina alîkariyên mirovî jî Lowcock dazanîn ku niha ew di hemahengiyê de ne ji bo derbazkirina alîkariyên mirovî ji bo navxaka Sûriye bi taybet bo nava bajarê Idlibê ku pêwîstiya xelkên wî bajarî bi alîkariyan heye ji ber vê yekê pêwîst e asankarî ji bo derbazkirina alîkariyan ji bo navxaka Sûriye were kirin. Sed û heftê û sê koçberên neyasayî ji aliyê Ewlehiya Tirkiye hatin girtin. Medyayên Tirkiye ragihandin esayîşa beravên Tirkiye sed û heftê û sê koçberên neyasayî dema ku hewl didan ji wilayeta Edirna li beravên Tirkiye berev ve girevên Yunanistanê ve biçin desteserkirin. Her li gorî heman jêderan ku ew koçberên ku hatine desteserkirin hejmarek ji wan Sûrî ne û yên din ji regeznameyên Efganistanî, Pakistanî, Misrî, Lîbî û Meğribî bûn. Rêxistina Oxfam ya hawarçûneya navdewletî kuştina du endamên xwe û birîndarbûna xwebexşekî
ده انجام ایریشک چک داردل پاریزگاه درعایل باشور سوریه را گهاند ده داخلانیه که در خصنا اکسفام گوت ایریشا لسر وانهاتیه کرن لدوراد نبرا نواو و یا دو داده لگندوار روشاوای درعای رودایه که اتومبیلک تیماوان راستی گلابارانه جالی گروپک چکدار و گو حتی آنها ناسنامه یاوی ندیاره هاتیه و ده انجام ده برپرس سلامتیه ده اکسفام وسام هزیم و آجوکاریوی عادل حلبی هاتن کشتن خو بخشک جی بریندار کت. بله تماشاوان هجا بولتنا تایبت روجاوای کردستان سوریه جواره هاته پیشکش کرن هشاد بختوار. امجی وکو معلومات لسر بنگه ربادا برزانی دیجین جمع جوتا و کنها و بردوام جبو وان بیرو بهوری خواه بو آرمانجا دجمن دل رش و کشل مرن اولو رشی جبو دجمن خفروش قهرمان آماده گلین کرد براستی امو که معلومات گوا ام دیویژن پاکروان نه ما معلومات تانیه ملت و نتوی جبرگی اوی ام سپاس دکن آماده بون او ام لیبونی اتخاذن لو زحمتی کشان ام سپاس دکن ملت میل اوروپا کبیر آنی ایل کردستانی و بتایبت کردستان و رواز و سروکاتیا کردستانی جبرگی اوی ام دیویژن پاکروان ملتا خوینا پاکروانا روناهی جبو گلیوا و نتواوا ونتم بجین تا آزادی سپاس گلک جبوا بجی کردستان كما حلبجا روز ربازا بارزاني نمر هيج صدي صلاة بكشتنو رباندنو بنشاف كرنه فانا كمان ديو ناجمو يمينه بلندو سر بلند وكو شاخو جاي كردستاني چقا نحزه کردیاتیه بخوازه نبنگور بکه لعم طوف جیاننو عمد بن عاخده طوفك نو دركذو كردستاني بخن قلو كل شي چكه بهاري طامل لدي ما بما في خوي الرواش حاببي